Oke, bro. Sekarang lagi menuju ke McD. Teman-teman yang lain lagi menunggu di sana. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We Cuma 3 orang. Nih, bro, Batala Picul Kapten Dayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. San Mori hari ini banyak. Halo, bro. Batala 2. Woi, jinjit. Woi, jangan jinjit. Halo. Mana di depan buncelan. James. Mana cowokmu, James? Weh, kenapa dia aja bicara James? Normal gitu. Halo, Aji Lolo. Ini bro Aji Kevin. Oh, akhirnya ramai. Saudara ini kamu. Halo, bro Tenteng. heroes Pertamax Solar. Ini persiapan pada mau touring jauh. feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sampai di lokasi pemotretan dengan fotografer bersama dengan Robi. Bagaimana bro Tenteng? Halo bro, kembali dengan gue ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Ninja Mono Aki 2 isi solar. Baik, mantap. Edwin, yes dulu. Ega. Halo Su. Aduh, susu paling tua di sini. Tapi jiwanya masih muda. Ah, Mantap. Bro Andre. Oh, sudah kan kah? Foto-fotonya sudah selesai. Sekarang lanjut minum dengan Dr. Lingga, Bro Dayat dan Anda. Nih kita coba Harley Sporter. Boleh ceper Bro Dayat. Iya bro. Woi, bunyinya bagaimana ini?
hirup aku. Waduh. Maklum. Mantap. Beli 3 Dayat. Bayar dulu. Jadi hari ini kita lagi nyantai dulu bro, habis Patah stick. patah stick ya. Poso. Coba kalau bicara sambil jalan deh. Habis nafas kan. Oh keren tau. Buat bro-bro yang lagi di luar Jawa atau di Jakarta sana, kalau mau datang di pemukiman gue silakan. Nyata capek. Ternyata capek. Ini semua lagi kehausan. Mbak, setelirnya biar ramai. Oke? Setelah jadi 3 ya? Nah, Kenapa jadi teler semua? kenapa Mbak? Apakah isinya? I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.